Benda kemit ke don ke jing Thang Taiar kali hak benta kari Bhoi bar Shillong dagi beri bum tip setia. Kini kejia hadin pakai SU ke aipor ke soka ke bakasan sengi ke akut mentaka sengi bakan pun ulong ya santri kimat. Rayo jing tip ba hari Bhoi la Thang ke Taiar JCB pedang Surok ke bala penlong ke pulit ban wan mare ban pelip no ekading. La ban kedau ba ke SU ke bu santri kimat hamak soka kan pun ulong no madol bakan tup ban pendam di ke public hearing jong ka Sri Simen ban suspend no yu DC ban SP ka is janti his bat kumju ya ke officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ban sedang no ya ka di Department Proceeding Persia yaki kawai pat kalong ban pun ulong no ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA aja khandri ka kitsu ka dawaro ban pun ulong no ya ka jingpan kala ni amendment ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Worker Act aja arpo nang ta ban penbaik no ya ka jing agar kom thungkam jong ka ni krim skat kum ka jingkula balaai mat kebasan kolong ban penlong ya ka kom thungkam thungjam ka basyai bakhui bat ka bahok ha ka Meghalaya Public Service Commission bat kumju ha ki District Section Committee si bentah lo kani ka KSU kan penlong ru yak jingki rasyai ka sengi dak penlong dak rali ban yaj asyaka rengkat kilama yong keleng ka so Shillong Kenapa? Jadi,